MDC jong karamrai ubah baju pengurup mata kasni arfatrik ulber arajar arfu ar ulamino nak sen kongres rengkat baik video kini kam jong kaseng hapo ramrai konstituensi kini kadai ke bawa baju pengurup ulah penpau hadim ulamino nak sen kongres nyo iba ya katuka jinga penbet puat mo jinga penbet puat mentala sampos nem empat dan kadang nak parti ke ba lalak ban wanra ya kan jinga penbet puat mila i mensua ke parti kongres kadang lang hapo Central, kadang lang hapo Assam, kadang lang Meghalaya. Dari umpoi nasional kata jeng penbet put. Dari hak leadership jong Konrad Sangma, yang iba usim kia yang yakam, but ngamtip sakit district kalau kumno, dari hapo ke West Khasis district, hapo ke Gijang sektor, ke Tarabari sektor, baka Hahim sektor. Kini ki lightly ki sektor ba, nak kini ki hindrutli badai hapo West Khasis district. Ki hap lo hapo konstituensi jong ni. But kumbala ko daw CM po ka assembly ya kitu kisnong kiba kinhap o Meghalaya kamot nashko aban batay ya pibaro ba kandai po prapasen jog kisnong yo lo chapo ka jala Meghalaya te don artli kisnong kiba nyadu kata di katu Kamal Sapara bat ka Salbari ndrei Kamal Sapara pat nashko an pentip ya piba mensyuahi hausnam arjar khatway parba kia draw itu ka line jong area of difference ka Malsapara bat ka Salbari kila bu lupa ri cita Assam. Hoi walai Malsapara kin ju thap bu chu bat ni ki kwa ban dan bat ni la don ka misunderstanding par balik ke regional committee ningkong ndai ba kala dir pala ka porte nidang don ka consultation na yang usi ambu persyang hiban ngin penyo itu artificial ndai 98% yo ada apa kitu ki likely ki sektor bahap konsensi jonga. Presiden yang ka blok iba island ning do te di mahila presiden ru idon lang ni bala resign ni the vice president jong Garo zone executive member jong Garo zone dekat secretary jong ka Ramrai Jerngam block congress committee ki executive member ki delegate jong DCC baru ki list ki don nge baru bala resign nak nga baru kabut ka Ramrai block congress committee baru kowe kam dan show baru kowe long dan stang katukat ni dari kitu ru long ki sawan kadin katukat ni ke kata higa digajing wan ben resign jonga kalong ba ngimpa ba mah marbangi sotu ba kajing syale kajongi kala along sebab palan marba POE kumtu yu MLA jongi ru suspend de kata higa digakam mentah din